Kaseng Kongres kadangyay beteng bantam banya ke BJP haga Jingjied Nongmih Khmat syaka yang Dorbar Thawain ke Jylla Karnataka. Katkum ka jinglum jingtip nak Election Commission kari India ke Kongres kala job haki nyophuai teli ki syuki batam haki enrupusan teli ki konstituensi. Ke BJP kala job laipau teli ki syuki batam haki laipsau teli ki syuki. Kaseng JDU kala wan balai dak ke job haki khat teli ki syuki batam haki prateli ki konstituensi. Kat baki weipat kiseng sany hima kila tam haki sautuli kishuki. Ya ka jingyo vote la pelong na ke benta barok ki arspa ap sautuli kishuki syaka yang Dorbar Thawain haka ba ka jing tap vote la pelong men haka sengi balang jong katayo. Ki nong tap vote ki belawan ban tap vote kila poi hado nyopulai point iwei kendai na ke shispa. Ki kertong ki belai kun na ke benta ki arspa ap sautuli constituency kila don hado kumba hajar nriuspa khatsan ngut. Kini kedai ke Jingjob jongka Janata Janardhan laong Presiden ke Kongres u Malek Arjun Kharge habakren sepang kam ba keseng ketrei hakani ke Jylla. Sedang banwan pai ka